Prva knjiga o Samuelu, poglavlje 6. Povratak kovčega. I za kako je kovčeg Gospodnji bio u području Filisteja 7 mjeseci. Dozvaše Filisteji svećenike i vračare i upitaše, što ćemo činiti s kovčegom Gospodnjim? Kažite nam, kako ćemo ga poslati natrag na mjesto, kamo pripada. Oni odgovoriše, ako hoćete kovčeg Boga Izraelova natrag poslati, ne smijete ga prazna, nego mu podajte dar pomirni. Tako ćete ozdraviti i doznaćete, zašto se ruka njegova ne odmiče od vas. Oni upitaše, kakav pomirni dar da mu dadnemo. A oni odgovoriše, prema broju glavara filistejskih 5 zlatnih micina i 5 zlatnih miševa, jer je zlo jednako stiglo sve vas i glavare vaše. Načinite dakle slike od svojih micina i svojih miševa, što opustošiše zemlju i dajte čast Bogu Izraelovu. Možda će onda olakšati ruku svoju nad vama i nad Bogom vašim i nad zemljom vašom. Zašto da budete uporna srca, kao što su bili uporna srca Egipćani i Faraon? Zar ne, pošto ih dari, moralo ih se pustiti da otidu? Načinite dakle sada jedna kola nova i priskrbite 2 krave dojilice, na koje još nije došao jaram. Upregnite krave u kola i telad njihovu odvedite od njih u staju. Onda uzmite kovčeg Gospodnji, metnite ga na kola, i zlatne stvari, koje ćete mu ih dati kao pomirni dar, stavite u kovčežić pokraj njega. Tada ga pustite, neka ide. Pazite, ako pođe putem kući svoje u Bet-Šemeš, onda je on učinio nama ovo veliko zlo, ako li ne pođe tako, onda ćemo znati, da nas se nije dohvatila ruka njegova, nego nas je susreo slučaj. Ljudi učiniše tako. Uzeše 2 krave dojilice i upregoše ih u kola, a telad njihovu ostaviše u staji. Kovčeg Gospodnji metnuše na kola i kovčežić s mišima zlatnim i sa slikama svojih micina. A krave pođoše pravo cestom u Bet-Šemeš. Ostaše, sve jednako mučući, na istom putu, i nisu skretale ni nadesno ni nalijevo. Knezovi filistejski išli su za njima sve do područja Bet-Šemeša. Kovčeg u Bet-Šemešu. Stanovnici Bet-Šemeša upravo suželi pšenicu na dnu doline. Kad podigoše oči i ugledaše kovčeg, obradovaše se vidjevši ga. Kola dođoše do polja Jošue iz Bet-Šemeša i stadoše ondje. Tu je stajao velik kamen. I iscijepaše drvo od kola i prinesoše krave Gospodu kao žrtvu paljenicu. A Leviti uzeše kovčeg Gospodnji i kovčežić pokraj njega, u kojem su bile zlatne stvari, i metnuše ga na veliki kamen. Ljudi iz Bet-Šemeša prinesoše žrtve paljenice i zaklaše Gospodu onaj dan žrtvu zaklanicu. A to vidjevši 5 knezova filistejskih vratiše se u Ekran isti dan. Ovo su zlatne micine, što ih dadoše Filisteji Gospodu kao dar pomirni, jedna za Ašdod, jedna za Gazu, jedna za Aškelon, jedna za Gat, jedna za Ekran. Usto zlatni miši prema broju svih mjesta filistejskih od 5 knezova, i utvrđenih gradova i neograđenih sela. Veliki kamen, na koji metnuše kovčeg Gospodnji, stoji do današnjega dana na polju Jošue iz Bet-Šemeša. Jer su bili pogledali u kovčeg Gospodnji, pohodi on stanovnike Bet-Šemeša i pobi ih 70 ljudi iz naroda, 50.000 ljudi. Narod je tugovao nad tim, što je Gospod pustio tako veliku nesreću na narod. Kovčeg u Kirjat Žarimu. I ljudi iz Bet-Šemeša pitali su, tko može da služi pred Gospodom, Bogom svetim? Kojemu da otide od nas? Oni stoga poslaše poslanike k stanovnicima Kirjat Žarima i poručiše, Filisteji donesoše natrag kovčeg Gospodnji. Dođite i odnesite ga k sebi.